Id-daq tal-arpa mad-daħla ta' 24 tabut li fihom kien hemm daqstant persuni mhux identifikati inkiser mill-ilfiq tal-immigranti li nġabru biex jagħtu l-aħħar tislima lil ħuthom li ntilfu fit-traċedja fil-Mediterran. Xjeni kommoventi u taqsim il-qalb taħt indarma ta' posta fl-ispazju ta' quddiem l-isptar Mater Dei. Il-fjuri tal-Maltin matul il-modija mill-Kamra Mortwarja sat-Tinda laqgħu lit-twiebet li twasslu mill-membri tal-Forzi Armati ta' Malta. It-tabut abjad ta' tifel ta' 10 snin jispikka fost l-oħrajn. Għal-ħabta tad-disa mbagħad bdiet ċerimonja multireliġjuża imexxija mill-Isqof Tawdex Mario Grek u l-Imam Mohammed El Sadi. L-Imam fil-waqt li ħares lejn it-twiebet qudiemu dar lejn dawk preżenti u qal li aħna l-koll immigranti mixjin vjaġġ lejn Alla, imma staqsejk aħna x'ngħixu t-tagħlim tiegħu qed ngħinu lil ħudna li qed isofru, qed ngħinuhom igawdu l-paċi, prosperità u ġustizzja staqsa l-Imam. Min-naħa tiegħu l-Isqof Mario Grek qal li dawn huma biss 24 minn fost mijiet oħra ta' ħajjiet mitlufa li ħarbu minn sitwazzjoni disprata. Nistgħu nħarsu lejn dawn il-vittmi, naqsmu t-triq u nkomplu mexjin għall-Isqof Grek. Imma minnu kapaċi jisma' l-karba ta' nies li jridu jgħixu aħjar u jinsa kollox. Soċjetà bla kumpassjoni ma tibqax umana wissa Mario Grek li bdieqa fakkar li l-Maltin ma kellniex iċ-ċans nofru d-bissima u l-ospitalità tagħna lil dawn ħutna. Talab skuża lil dawn il-vittmi li ma stajniex insalvawhom. Għal din iċ-ċerimonja attendew l-awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca, il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, diversi membri parlamentari, il-Kummissarju tal-Pulizija u mexxejja reliġjużi fost oħrajn. Preżenti wkoll il-Kummissarju Ewropew għall-Immigrazzjoni Dimitris Avramopoulos, il-Ministru Taljan tal-Affarijiet Interni Angelino Alfano u l-Ministru Grek għas-Solidarjetà Teano Futwi. Wara imbagħad it-twiebet waslu wieħed lejn iċ-ċimiterju tal-Addolorata fejn saret id-difna taħt għajnejn għexieren ta' immigranti li poġġew fjuri fuq l-oqbra ta' dawn il-persuni. Immigranti bħalhom li għamlu l-istess vjaġġ, imma fortunatament waslu qawwija u sħaħ biex bdew ħajja ġdida bot mill-biża' u l-ħruxija tal-ħajja f'pajjiżhom kif jgħidulna uħud minnhom. You did the same voyage here to Malta, I believe. Yeah, at the same thing. In last year just I come here and we get the same accident in Mediterranean Sea. But we are lucky we get the Maltese seafarers. So we are lucky, but for them I am sorry. You better ask me how the world feels because I'm left in pieces. But the reason I have come in Malta again, as I said, I'm one of the first immigrants in Malta. And I hope that the whole world and mothers feel this pain. That's all. Sadly, it was a tragedy happening, and it is necessary to bring attention to the Europe and to do action. U kif wieħed kull tabut innumerat tniżżal għad-difna dawk preżenti nġabru fit-talb u l-kant u poġġew il-fjuri b'rispett lejn dawn il-persuni.